umugabo none ngeje buni nawe no mu diaspora bro. Sorry. Uba muri Canada. Bro aranatamura igituba cyane cyose arakireba aragishwanya guzakigira gute akigira gute. Hanyuma akimara kugitatura akakireba aranarangiza ndabibona ko yarangije kandi n'umusitari uzwi hano i Kigali. Wewe wa musitari we nutamvugisha ibintu byose ndabishyira hanze. This is my platform. Kwanza utankunda fuck you. Nibishana zaruze, I'm proud of it. Clock it. Sheri nibi imborija na zuzura. Imborija kwanza mufata gatebe mubanze mwike muragaskera. Imborija na zuzura. Zose zuzura. Ari uko urongorana n'umugabo udakoresheje agakingirizo. Iyo ukoresheje agakingirizo, I'm not Shadibu new version. Iyo ukoresheje agakingirizo, kwanza izo mborijana baba bavuga ntago wezi kugeraho. Ariko nabyari biragazwera rebo siranje iningana kozi hari umuntu nishe. You guys write it in the comment section. Hari umuntu nishe arubundaye muki. Nzovu ndamufana. Ese waraye naraye kwa nyoko gaskwere nyoko. Nge muzamumbaza ubusa kuri live yanjye. Nzajya mitambakuraho. Oya witu karibu sheri bataguhamagaza. Sheri ntabwo ndi kutukaribu. Ribu n'ababyeyi dufana twese turabemera. Ribu twese turayitinya. Ribu twese turayitinya. Muragaskwera man. Urumva neza. Sheri fuck you. District basaba ma district muragaskwera shaka maze nendinge live nangire ndi cyane. Mani ribu na efuzi. Nyine mumbwire ribu na ikoze iki mani. Sheri nambobo nini mwenyine mu buzima bwanjye kwanza. Okay. Sheri reka mbabwire. Ntabwo nasinze Sheri ibaze ko ndi muzima none barakufunga naki gaskwere nyoko nawe kaskwere igikeri. Ovaga baetirata inkota gi nzana Jessica nge mvugana n'inda zishaje bro. Mvugana n'inda turi mu kigero kimwe. Rero how comes ushobora kumbwira ngo ngende mvugane na Jessica ngene tutari ku rwego rumwe. Ase mani mwagiye mumbabarira bro. Njewe ndi ndairi classe. Kandi ikintu kinzanye hano no kuvuga Imana ntabwo nje kuvuga nonsense. Nje kuvuga inama. Sheri ntabwo ndi ndaya mwe mwandika ibyo mushaka manze ndeba ahubwo. Sheri ntabwo nasize ese kucyaba turashwana mwese ndahita mbabloka.
mukomeza kumbwira muno busamwe sindetamba broke. This is my life. Kambere ku mubere wawe. Ese nako barayita ba broking. Murakibwa umugona na nyoko gaskwere. Man, this is my life. Ase mwabasukara mwe mufite ikihe kibazo. Ndanabiyemye none comment ngiye kwita mwetinga comment. Nze mwetinga comment. Nako kanzireka abasukara nabo baba bashaka kuruhura umutima. Rwanda iyo uvuze barakumva. Nanjye nyene y'abanyarwanda kuri no live yanjye. Nyene yete daddy. Man, ngenye umuntu bro. Ngenye umuntu bro. Ngenye umuntu nganiriza man. Nago nyene umuntu mbwira ubusa muragaskwera man. Ngendana niwe mu mutima wanjye. Okay. Wenda mushaka kuvuga ko nasinze. Sibyo? None se niki nakora ngo mbere nk'umuntu utasinze? Me, I have trauma. Me, I have like man, since ukuntu nabivuga. Me, I'm very tired. Ndananiwe man, ndananiwe. Bana boskwera babana. I'm very tired. Mwavuga ibyo mushaka, mwakora ibyo mushaka. Me, I don't give a fuck. Icyambere uko mumuziko kumuntu ubuzima bwa munane man. Nje nago nitaye kuri comment zanyu. Sinitaye ku byo mwe muri bumvugeho, sinitaye ku byo mwe muri bunekerezeho. Bro, mfite ingurube hari irwamagana. Mfite ingurube hari. Hanyuma se nibansa byo kuzigaburira ndabayiki. Ko mwafashije mukamenya ko nashinze iyo business. Niba kenera izo kubagaburira mwe murafashe kimana. Nakazi ngira i Kigali niga kudoda. Hanyuma kudoda bizamarira iki ntakazi mfite. Ubwo muraho mwasamye mwanyasamye kwaza arambwo nyene umuntu nyasama muragaskwera. Kuki mutunaniza bro? Muratuna. For me, Jere ikintu cyonyine nabonye muri ubu buzima. Nta muntu utagira ibibazo mu buzima. Kandi nta n'umuntu udahura na karoma y'ibibazo yanyuzemo. Mu mama woro nkaruminga ibyanjye. Man, bro, ase murajya nkora. Udi, like, let's talk. Murajya nkora iki? Ngenda shaka kuba kuri live. Ngenda shaka kuba ndi kuri live basi wenda hari icyo bizamfasha mu buzima. Bro, mfite ingurube ndera zigeze amezi 3. Zigeze igihe zo kurya man. Ingurube zanjye uko arebye zigeze igihe zo kurya. Kandi amafaranga yose nakwiye kuri social media man ntabwo nigeze njya gutandaraza kugira bamaye amafaranga. Amafaranga yose n'amafaranga nakwiye kuri social media bro. Kugira ngo ingurube zanjye zigira amezi 3 nabikuye kuri social media. Urumva? Wenda naye nuko nongera mu bwana nkabikigorye nkaba umwana. Ariko bro ngiye bi staff byose mfite nabikuye kwa Dumba bro. Nge nabikuye kwa Dumba. Nari biwe nk'umusiramu nanjye ndi umusiramu mama wanjye ari umusiramu kugeza mvutse kugeza apfuye. Mama wanjye ari umusiramu kazi. Urumva? Hanyuma sizo ngurube ebyiri mfite basi zibe nanya ebyiri mbe nzifite hariya. Rwamagana bro. Man nje mfite ingurube zanjye Rwamagana bro. Bro. Kuko naretse uburaya mwemera kuba umwana muzima. Basi se niba mwaramfashe kugura izo ngurube mwe mumfashije iki kunseka.
kunseka ejo bundi nimbura yo kwishyura inzu nzajya mu ngurube zanjye nziraremo. Asema ni kuki muri abagome mama, kuki noneho mwebwe mudukunda namwe muturaburiza muri agaswera, muri abana babimana isi. Kwanza n'umuntu naje kubwira agahinda kanjye hano, ikintu cyo kiriho mani, narabero ndi bwisige mani. Ngiye ni mu gitondo saa 5 z'amanywa worambwira ngo nisige rabero, ikibereka ko muri ndazi ibikoryi. Saa 5 z'amanywa uri sigara rabero uri mu rugo uri gukora imirimo yo mu rugo.